Saya sini pedang subhai pi shikirka YouTube channel jong kisur mani. Pada hari ngapon dengan hikai pi syapang kini ki Arpeggios. Tiki ki Arpeggios kilong kum ni. Ti kita gigi Arpeggios, ketiga diang ngatem Arpeggios. Baca ketiga mon ngatem ke kasur. Ti kasur ketiga mon ngalak bentem dengan skill, ngalak ben Pyndonkam dengan pentatonic skill. Dan ni kena tune, dan ni kena kasur berpilak berfikwa benchna. Ti hari ni Arpeggios impe ketiga diang hitam kuno ke progression kelong ki chords kelong C. Ngatem E minor, F, baru G. Ti hang ni pin E banga ngakam penjerong ni ngatem penuh oktav kenang men pensel tenat ngashim C, E, G baru C biar ni jerong tiang ni kurkom tem gini ihaban penyar gini shimpri akti esi pimpat la ban yu pila ban tem kum ni perwafiwan yu ni u G pila ban le tu kti Ti kenang benum pendej ki notes pada ki kini notes si badan marjan kenang benum pendej ni kini ketiga jungi ki syempre akti ki ban shong that how new keys how new way keys buat pendej bengin rak tu ini ban bo baik ni kini ban long Kaju unit chords tu, okay? Ti ini pit menta, kumno ngintem begini, kini gaya progression progression let's say pila banyak ka, kom ya chords pila banyak no C show E minor D minor G la ni no A minor show D minor show E minor shan no chord so kaniga kalau ladang sdang no A minor F G tika long begitu ti ketiga mon ngila Pyndonkam pentatonic scale ngila Pyndonkam kata dan ni ngila Pyndonkam daga major scale dengan rai ke oktav kendiat Kita ki Arpeggios but ngit pla shai ya kita ki rekom tem jo ki Arpeggios but ngin session pak ko video dan pedang sulap ki channel kita so hapan subscribe kemudian ngin session pak ko video